Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд хайр кунад. Қарор дорем дар метрои Котельники дар ҷои профессор зиёратшо бародар ё падар ё устод, яке аз беҳтарин шахсҳои шинохтаи Тоҷикистони Россия, иншоаллоҳ балнисаи навихча, яъне ками балнисаи дошт, камакак бо баршам гирифтан балнисаи калони барои ҷарроҳиҳои калон, барои касалиҳои бо камтар ҷиддитар, серьёзнатар. То охира видеоро тамошо кунед, суҳбат мекунем, нишон медиҳем. Авача лайка бизан, комментарий хуб навис. Худо нигоҳ. Прическа ма мега иншоаллоҳ меброяд. Профессор беҳурматӣ наша гӯш мекунем. Худо нигоҳдор афтем. Ассалому алейкум профессор, хуб ҳастед тенҷи? Саломати хуба. Баъд диққат тамошо кунед. Гавзан хел карде, истиро карде, аз чӣ сар карде дар ин соли 2024 навигарие ки барои мардуми муҳоҷир бо сар карде. Мудири шӯъбаи отделение эндоскопии эндоурологияи университети дӯстии халқҳо ва директори сардухтури клиникаи Авиценна доктор. Мо пеш вақт баромад карда будем барои клиникае ки дар Котельники ҳастак. Имрӯз ҳадафи асосии мо барои камтар васеъ кардани ҳамин клиника баъзе отделениҳои дигар шудем, шӯъбаҳои дигар, барои ҳамин хостем хотиррасон кунем ки мо дар бари ҳамон клиникаму як клиникаи дигар сохтем ё ки васеъ кардем клиника шӯъбаи ҷарроҳӣ шудем. Баъд мутахассисҳои нав, шӯъбаҳои нав барои лор, барои духтурҳои пӯст ва косметология шудем. Ҳозир мо метавонем ҷарроҳиҳое ки дар ҳозиразамон дар тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон мегзаронанд, хусусан дар шӯъбаи урология, гинекология, шӯъбаҳои пластически хирургия, касалҳои лор, баъзе касалҳои чашм, инҳоро метавонем дар ҳолатҳои ҳозиразамон ва аппаратҳо асбобҳои ҳозиразамон заронем. Мо ҳозир ҳамаи шӯъбаҳоро шумо нишон медиҳем, ҳамаи шӯъбаи хирургия нишон медиҳем ва бо камтар эзоҳ медиҳем, кадом ҷарроҳиё карда медиҳем. Ин як. Дуюм, духтурҳое ки ҳозир дар мо ҳастанд, ҷарроҳ, урологҳо, духтурҳои пластически хирургҳо ҳастанд. Мо мумкин дар кор шавад баъзе духтурҳои бисёр пӯст, духтурҳои доре ки ба қуввате ки ҷарроҳӣ мекунанд, инҳо дар кор ҳастанд. Мумкин мо дар баъзе медбрат, медсестраҳо дар кор шаванд ё дигар духтурҳо. Агар касе ки мисол гирем ҳамаи ҳоҷатҳош мувофиқи ҳамун Конституцияи Россия бошад, тайёр бошад, мо метавонем моро дар кор қабул кунем ки дар инҷо касалҳоро табобат кунанд ва ташхис кунанд. Хуб, ака як саволи гап. Агар ки ман то ҷое ки ҳоз дидам, ҷои ҷарроҳӣ, бигӯем барои ҷарроҳии калон, яъне ки ҷарроҳии калоне ки ба воситаи чӣ мегӯям? Наркозсифати хобонда мешавад, мақсад чӣ мегӯям, беҳӯш мекунанд, баъд ҷарроҳӣ карда мешаванд, дар палат хоб мекунанд. Агар ҳастанд балнисҳое ки ман худам дишам рекламаш кардам, ва ҳастанд балнисҳое ки фақат ҷарроҳии хурда мекунанд, мисол мегӯям, надоранд хеле. ҳамун духтурои ҳамонҷа метавонанд қад шумо ҳамкорӣ кунанд ё ки бихезан ба иҷра биёранд, худшон қад шумо ҳамроҳи шумо ё ки бе шумо дар ҳамин ҷарроҳихонаи шумо ҷарроҳӣ кунанд, ҳамун бемор шунанд ва дар палати шумо хоб кунанд. ҳамин чӣ хел мешавад ҳаминчун? Ин момент барои чи як ҳадафи ҳамин шудани ҳамин шӯъбаи ҷарроҳии мо ҳамин ки вай клиникҳое ки мисол шароити ҷарроҳӣ карда надоранд ё ки ҷарроҳиҳои майда мекунанд бенаркоз ва ё касалҳое ки мисол касалҳоро метавонанд мо моро фиристанд, мо ҷарроҳӣ кунем, қатъи ва ё ҳамкорӣ мекунем. Агар духтур худаш агар ҷарроҳӣ карда тавонад, метавонад иҷо омада мо қатъи ва ҷарроҳӣ мекунем, лекин вақт қадим мо бояд шармон бандем. Инам ҳаст. Лекин ҳозир бисёр клиникҳо ҳастанд, моро занг мезананд ки шумо кай бикушоед ки мо беморҳоро фиристем барои ҷарроҳӣ кардан. Ин ҳаст. Барое ки клиникҳое ки мисол шӯъбаи ҷарроҳӣ нӯшагӣ кама, бисёр ҳамун касалҳои мисол консерватив мегӯям, табобат мекунанд. Барои ҳамин мо нигоҳ кунем бародари азиз,
این مراجعت ما با تمام دکترهای یعنی طبیب‌هایی که در خود مسکو و مسکوفسکی اوبلاست هستند مراجعت بر شما هستند یعنی گفتنه الحمدلله که اکامو اکاین پروفسور یک آدمی شناخته که تمام تاجیکستان روسیه پشتی همه دنیا طرف امریکا جو بچه‌های خیلی بگیم زبان روسی میدونستگی و تاجیکو و دیگر ازبکو و دیگر کرگیزا میشناسنش جراحی خانه خودشون میکنن یعنی که خیروگی که با واسطه نارکوس یعنی که جراحی های کلان میکنن میتونه بیاید کچی همکاری کنی شرنامه بنده از اکمان ملت پرست نیستیم هم بیمارای که روی میکنی و پیش دیگه ملت ها را بیاید کچی کم صحبت کنی شرنامه تا بنده بیماری تا خطو بیاره جراحی کنی یا که همراه یا که خیلی وقت با طرف دختریش هم خطون بفهمه یعنی که میتونه بیاید بدیل پر یعنی که الحمدلله که باز همی که تاجیک و هم خود ما حاضر همراه دکتر میریم دیگه پلاتور جای جراحی خانه شد مثلا دیگه حجرهایی که واسه کردن یعنی که این بندیسه کلان داشتن همین هم کلان کردن و جراحی خانه کلان بنده برای که جراحی کلان شدن نشان میده همش میبینید دکتری که میبینید اینجا اپا مثلا برادر دکتری یعنی که همراه پروفسور کار میکنن بعضیش کار دارن بعضیش نیستن و اگر که دکترها باشن حجتاش خیلی پروفسور گفت حجتاش با قانون روسیه جوابگو باشن اگرچه همشیره شوکت هسته هم برادر شوکت یعنی که میسیسترا میدورت فیل شیروی باشن که حجتاشون تخت باشن بیا انشاءالله دکار شما را گرفته میکنن برادرو میگن که پراکنده لشکر ناید بکار بوی موی جلو ندمی با هم خودی چیکار کنه بیا برادرو اینه دکتر کلانسی نشونشتی اینه بهترین دکتر شمسدین هم درش تگیه با هم خودی برادرو بیای سرجم شیم با هم خودی سرجمی خوب است با همه طرفا با هم گفتی همون کم رفتیم اکم دکتر ما دیگه سر نشون میدیم برادر عزیز بعد دقت خوب سلامت باشید اخیر همش نمشکنید باشید بشیرونیم سلام علیکم با خیلی کاری خوب یعنی روده را خودایشی تو بگیم خوب بسم خوب دوستان عزیز ما میگذاریم حوزه حجره ها را نشان میدیم همراه دکتر کلون انشالله دکتر جون پروفسور سرکک خود همینجا صحبت کنید تو ده خونی گپ زنیم این حجره قبول اورولوگ و گینکولوگ است من اینجا قبول اورولوگ این است قبول گینکولوگ این کرسلو و همش کامپیوتر موندگی است و کسالا رو قبول میکنن در کامپیوتر ضبط میکنن همشا در چی میگیرن در آرشیو میگیرن خب میریم دیگر این کابینت این کابینت برای بعض مانیپولاسیون اورولوژی و گینکولوژی گذراندن مثال سیستاسکوپی میگن در اینجا یکون مانیپولاسیون مثال شستن میشو خیچک در برای بینارکوز میکنن و بعضی اینسترومنت رو استریلیزاسیون میکنن برای بی‌ضرر کردن اسباب‌های طبی بله این پالات بعد جراحی این هم خیلی پالات دو تا دوره یعنی جوی باید شیش این دوش پوش دوش یعنی بیمار اونجا خواب کرده میشه اگر پرش دوش توالتش اگر بیمار تو همجا دکتر جون چند روز خواب میکنن اگر چی نه اگه جراحی خیلی سویان اندوسکوپیست که رویان اینو هم یه روز درست خوبه اگر کلونش چی باید مثلا میگیم یگون اپندیسین یگون ایچوش اگر خیلی اپندیسیت هم که باشه باید دو روز هم خوب را 3 روز میره 3 روز 4 روز با فیلتروزی قاعده حاضر زمان هم بسیار خوب نمیره نمیشه خب میریم دیگه دکتر جون ده پالات نشون دادیم ای بالنیسای ناو که کموناتش بسیار ایو همشون نشون دادم کار به روزون بوده بود دبالو نزدیم پر نگم که دلار پولار بود اینجا این حجره چیه بود این کام پرواره آنی کموناتی کابینت لورای ها کابینت هجومه منه لورای این کابینت لورای همه چور تایوران همینجا یک لور اگر باشن لوری بقوه دکمتوش جور باشن مرحمت میتونه که بیاد اینم باید پالاتا میشه دیون پالاتا ما هولی کامتر باید کرد برادر عزیزی پیشروی هست این من اینجا بیازیم این کابینتی باید کسمتولوگ یعنی همین کسمتولوگه
кабинет косметолога, энэ Большая. креслаша, ёбай, баруха. Кабинет косметолога, энэ кресло. Мин кресло сина. Фала хуҗдай пеш ай операционе, предоперационе меган. Ага. Нами касала пиджарои каде, инҷа мебурад, хумира ба палата мебарад. یعنی که با جای بعد جراحی درجه کمتر دم میگیره Роҷа ҳош дасал мезана. تمام آن اینجا جراحی Операционе нами, хуҷраи ҷароҳӣ. Так, ай аппарати наркоз мегирем, аппарати нав. Так, амиркоӣ. Аҳа. Ҳамун пакаленои ба қувват, шай. Ягон вай надорад. Ин кислородный концентрат дорад, бо ҳам генератор дорад. Ин кислородный концентрат, ин чиш. Вай компрессор мекунад. Ино ҳамаш ҳамон ҳозира замонанд. Ин столи операциони вай ҳамаш электрики. Поша мебардорад, миёша мебардорад, сарша мебардорад. Ҳам барои операсияҳои ҷароҳиҳои гинекологию, урологию, хирургию ҳамаш ҳастанд. Бо қоидаи косметология. Ана ина эндоскопическая стойка мегӯям, видеоэндоскопическая стойка. Инам стойкаи ҳамун чия навай, ҳозира замонай, ба воситаи ин мо тамоми ҳамун операсияҳои эндоскопия мекунем. Мисол санги хешика майда мекунем, санги гурдара майда мекунем, санги найшара майда мекунем, канала тоза мекунем, ягон тур мекунем, гинеколого ҷароҳӣ мекунанд, хирурго лапароскопия, касалго ҷароҳиҳои лапароскопия мекунанд, прокопати. Ба воситаи ҳамин аппарат ҳамаша мекунем. ҳамаш ҳастак. Ана ин дигар вақт ҳамон чизи асосии мо ин лазер ҳозира замон. همین آدم پشت چیکار کرده لازم ҳозира замон ба воситаи ҳамин ҳам ҷароҳӣ мекунем, ҳам сангҳоро пайдо мекунем. با همین سنگ گرده Санги гурда, санги найча, санги хешик, санги канал. Ягон мисол офхоли хешик ба воситаи ҳамин мегирем шо. ҷароҳӣ баъзе ҷароҳиҳо мекунем ба воситаи ҳамин. Ин худаш сета вай дорад. Световод меган, размерош ҳар қадан ба воситаи ҳамин чи канал қати пеш мегирем, баъд дар гурдаш дар найча ҷароҳӣ мекунем. То есть фактически тамоми бигем ҳамаи шароитҳои барои заронидани ҷароҳиҳои мисол урология дар ҳозирзамонию, гинекологию, косметологию, хирургию ҳамаш дар мо ҳастад. То есть стойка дорем, аппарати наркози ҳозирзамон дорем, ҳамин лазер дорем. Бо як аппарат биёрем, вай сангҳоро майда мекунад, детатор меган, хай вай кам истифода барои ки лазер вай чиш ба қувват аст. Фоидашу ва эффекташ. اینجا بود چه؟ اینجا این کابینت‌های پیش اپراتور اینجا حجره‌ای که خیروگو اینجا وای میکنن میپوشن عوض میکنن اینجا اومده دستاشون میشوند جا دستاشون میشوند اینجا بعد آجا یعنی که تیار شدن پیش از جراحی بعد میتونن اپرات جراحی اینه مردمی دکتر با خود میتونی به حجره اینجا تیار شدن اوجا میگذاریم اگه نمیریم رفتیم بالنسه دیگری با او بالنسه پیشکی نمیکشم ویدیو رو هم تمی برام و نگن که چند قدره ایش با ایش چسبیدگی برادر پروس اینه دیگه چه کابینه بس چی حساب می‌کنید استاسیونر میگن دا بله اون آمبولاتور استاسیونر اینه 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 پایواز کرده که اینی در اومد تو این قبول بکنه اینی قبول بکنه خب این جای ادمنستراتوره که زنگ میزنن همین اپای که یک برادر میبرداره ادمنستراتورش مقصد که حرکت کنه وقتی زنگ میزنه حرمت عزت مسلمانی توجیه فراموش نکنی رفتین یک برگه حجره کهنگی این برادرها در ویدیوی پیشکی برنسه کهنگیشم سیامکا کردیم همه میدونید راز دیوال که جای لباس پوشیه اینه کابینت تراپیوتای تراپیوت همه شیشتی این برای کابینت پروسیدورنی جای حجره سوزنگزارونی سوزنگزارونی برای سوز کابینساندن برای آنالیز گرفتن همه جمیجان اینه برادرها میشن بنشون так اینجا والا این فایل کومنت
Odik, ne? آه، Aparat şu beti ya buraya. ها با چه Aparat androgin. اندراگین Ha. عقلا این aparat androgin. خب Ya buranın resmini var. سیون که گذار گابزن Aparat androgin moda burayı vay nasıl karabde. این aparat şaşta vay dura, daçik dura. Şaş namı tasir dura. Dö namud elektrosimülasyon. دکتر جون شینید گابزن Dö خیلی namud elektrosimülasyon dura. Yani lazer بعد یک تا داشت دورا اقفو میمونه برای این اساسا برای کسالای همین مردونه کسالای پروستاتیت پسیورای برای میبینن این پسیور وردا میکنن و یکم که این هم میکروبور میکشه هم ورم پروستاتا می هم درد کم میکنه هم پیشو ناز میکنه هم کوری مردی را ناز میکنه هم سپیر را ناز میکنه 99% ممتش دیگه بعد وای میشه بعد کوری رودا را ناز میکنه بعد وای ایمونیتت میبره ایمونیتت ارگانیسم بالان برای چی میبره برای که اینمی اچکیوان کو این سویت داره داشتیم میبینیم با واسطه همون چشم همین سویت میره فوتودینامیک میکنه فوتوتراپی همین ارگانیسم وای میکنه تاثیر میکنه ایمونیتت میبره عموما بسیاری کسالو بیماروی که تعهد میگیرن آیا بعضش قریب یک 20% بعد سه چهار ماه پیزنگ ممکن یک بار با اومده گیری میره برای که اوجه تاثیرش میفهمه که وای تماما دیگه خیلی واقعا این هست همین برای همین ایران برای کسالای زنونام استفاده بوده میشه برای کسالای واسپالین چون نازه و گینکولوگ مو بعضی وقت همون زنکایی که یعنی که خواهرای هستن دکتر کی مقصد با زنو هر کار دارن زنورا وای میون دچکو الویدان و را هم گینکولوگ که وای مستر میمونه بهترین این حجرش اینجا که امبولاتورده یک قبول میشه بیو این قبولگاه میسو اورولوگ خاطی گینکولوگه این اینجا باید داریم اینجا основной ультразвук میبینیم اوزی аппарат УЗИ и аппарат УЗИ они экспертный класс мегани ура последнее поколение чёрта датчик дура эх мегана японская Samsung хай ҳама тарафа барои мисол вақт мешаки мисол ман хатиба ташхиси УЗИ қади мебиан заключение бу хату муфид намекунад برای که بعضی وقت میشه که اپاراتوی خونه را استفاده می‌کنن در گردای ساعت می‌رسن سنگ داره. آیا به صورت که سرکون میشه یه می‌بینید که سنگ پنگ نداره. در کلوفتون نیستن. جوش می‌تی میره و پریشون باز است. بله. برای همین وایست. این اینجا وضع می‌کنیم. بعد اینجا آنالیز می‌گیریم برای کسایی که گینکولوژیستی و اورولوژیستی آنالیز می‌گیریم. آنالیزای وای. پرسونالیتی. خب اینجا Jeszcze. اینجا کابینتی وای پرید اپراسیون حاضر زمان ما برای محاضر اینجا بعد میکنیم جراحی خور خوردی به نارکوز میکنیم اوکی خب همش هست کابولاسیون هم ستول همش هست اینجا آوای میکنیم اونو استریلیزاتور tam da gata dia jujai اینجا از پاکا ما اپراسیون که به نارکوز هم رو میکنیم خیلی اینجا کسر کردیم بعد اینجا اپراسیون کنیم دکتر جون همه سیونکو تکردیم همه این کابینت را مردمی توجه که چی گفتنی و هم ده خونی توجه که با همین رنگ خدم گاودن حاجی جون مردم توجه که همین میخوام که توی سلامت باشن لیکن یک چیز فراموش نکنند که باید وایو فهمند که برای انسان یکم درجه باید سلامتی باشد بله بعضیش میبیاد بعضی بسیارش میبیان کسات زشتگی میفهمونش خیلی بعضیش میفهمه بعضیش نمیفهمه بعضیش توبات میکنه بعضیش نمیکنه لیکن با سلامتی اهمیت دادن برای که وقتی که کسل وقتی چی قدره که کهونه شد توبات چون قدر قیم میشه این اول ابلیسی نمیشه این من نمیشه نیستم توبه حضور زمان نمیشه برای همین با سلامتی اهمیت دادن گوریک даже я собой фромуш накне ки машине ки вай мекне хайш мекне همون هم سر انو هر سال یا دو بار که وش نگذاره وای نمیره بله خودم همون خیلی خودم دویم در راه میگرده حرکت میکنه کار میکنه او خود بخره وای ارگانیسم میخله خود آنالیز کن من مثلا دکترم هر سال دو بار آنالیزم میسپر بله خودم مجبور میرم خودم میسپر وای نمیکنه یکم کجا نگاه نمیکنه برای که همون کسالا که اگر در وقتش سر قبش یافتی مثال بگیریم کسالی مثال
рак предстательной железы мегана, якому димсад агар диагноз номуни ташхис кунӣ, баъд 100% тавбат меёвад. Аз сеюми чорум кишид баъд 100% тавбат намеёвад. Барои қара бисёр одамо мебиянанд ки касал гузаштагӣ баъд давудав менанд. Тайёранд ки тамоми сабтиянд. Чорум стадик ҷо мераванд, баъд Ҳиндустон мераванд, Москва мераванд, Эрон мераванд, инҷа мераванд, унҷа мераванд. Ин одам бояд худша ташхис кунад. Одам бояд худша ташхис кунад, бинад касале ки дар он стадиёи аввал ёфтӣ, бояд тавбаташ осон аст. Дар ин касали рак тавбаташ ҳозир ёфтагӣ. Не ки баъди сеюми чорумаш кардӣ, ана баъд ҳама дар азобанд. Баъд мегардӣ баъди сабаба неста. Барои ҳамин аҳамият додани кор. Давраҳои ҳукумати советӣ мисол бигирем, вай буд диспансеризация мегуфтанд. Ҳозир диспансеризация нест. Ҳозир ҳар як одам бояд худ қафозӣ гардад. Ҳамтари замона шуда гардад. Барои ҳамқарай ва ин аҳамият дорад. Ман як мисоли оддӣ меорам, мисол бигирем, вақте ки ман ҳаминҷо узӣ мекунам, узӣ ҷаза мекунам. ҳамин тоҷикои мо қариб 80% дар предстательной железаи санг аст. ин чӣ маъно дорад ки ҳамин касал кӯҳна шудагӣ. байни дигар миллатҳо асоби нурусо мебиёнд, минимум максимум 3-5% санг меёбад. фарқа бинед, қариб 70-80% фарқ мекунад. барои чӣ? барои ино аҳамият метиҳанд. ягон симптом шид, ягон аломатҳо шид, омада муроҷиат метавонад кард. баъд мо бисёри одамҳо ҳастанд ки изо мекашанд. инҷо изокашӣ нест. Предстательная железа ин дигам дили одам менавиштаги дар китобо. Тарай сердце мужчины. ин аҳамият дорад, барои ки ба мардӣ таъсир мекунад, ба фарзанд меофтанд таъсир мекунад, дар унҷо бо баъзе гормонҳо ҳосил мекунад, дар организм худшо таъсир, дар дил, дар мушакҳо. ина вай эҳтиёт кардан кор. барои саломатӣ обшим аҳамият додани корро ба доктор муроҷиат кардан кор. баъзе одамҳо ҳастанд ки доктор метарсанд. чӣ метарсед? докторам одам аст. доктор барои саломатӣ давом медиҳад. ё ки мебиёнд анализ мегиранд, метарсанд ки мо захм меоем ки дар меоем. дар даврои мо будем, мо чӣ қатӣ мегирифтанд? мо сим будан ку сими оҳани. ҳозир пахта қатӣ мегирӣ, ҳушуш мекунам. киро бо надаст кард мешуш кунам. бошӣ докторҷон, саломат бошӣ. ҳазор раҳмат. бародараз алҳамдулилла ҳамроҳи беҳтарин шахсият ҳакай доктор зиёратшо профессори калом, профессори дигар акай шамсӣ қарор дорем. алҳамдулилла видеоро кардем, то охира тамошо кардем. раҳмат. лайкотон омне илтимос видеоро паҳн кунед. вие метро котельники. саломат бошед доктор, худо хайртон тиҳад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. иншоалло биёед дар хизматем. саломат бошед. тоҷикистон ба пеш. Рафтайся. дӯстони азиз нигаҳ кунед. агар ки мусалмонӣ ё ки агар ки тоҷикӣ ё ки агар бародари худмон ҳастӣ, тоҷик ҳастӣ, мусалмон ҳастӣ, илтимос навора то охира тамошо ки дурусттарак. лайкотонро фаромӯш накунед, комментари хуб фаромӯш накунед. лайки комментараш хеле аст. ҳамин хеле шахсиятҳои бузург аст. бисёр одамо мешиносанд ё ки ҳамтари заведениё, балнесоҳо, яъне ки беморхонаҳое ки тоҷико заҳмат кашидан, инҷа миллион сар кардан, ҳуй кардан, бо ба хотири мардуми муҳоҷиру бачаҳои тоҷик бибинанд, биёянд шон тавбат кунанд, дар хизмат бошанд. алҳамдулилло ки парвардигор имрӯз миллати тоҷика сарбаланд карда ки аз кори сиёҳ, монам кори сиёҳ кардагем, бурмада истодем, ошхона, балниса, қиртоқхона, хулоса чӣ чизое ки ҳуй накарда истои тоҷик дар ин мардуми дар бугеми давлати Россия. худо нигаҳдор барои кор. то охира тамошо кунед. лайк аст агар ҷо фаромӯш накунед. худо нигаҳдор.